Nĩ tarĩki 16 mweri-inĩ wa Januari mwaka 2025. Ndeto na ndĩrahinda nja kuma kĩrĩmĩtha yetu ya ndeto ya Meru TV. Mĩtikĩria mũthikĩria kana na mũtegeri wa Meru TV mbethero ngĩkwata ũgeni akĩrĩ ndeto iria twĩthirĩtwo twĩkũthuranĩra ntukũ na arua ira cikwengie kuma nja kaunti-inĩ ya Meru ome ya kaunti ya Meru na kinya nthĩgũrũ-inĩ yonthe ya Kenya. Ũũ nĩ rĩtwa rĩakwa ũkambĩta Njeri Wacheupe. Na tukiambiria ndeto ciatu na ati nabo aritwa barathi tikigerio kana barabara ba junior na kinya ba senior secondary school nibetete na mbere na kuthira bakiro bagwate mbaru mutaratara USTEM yuri na mantu kana subject ithatu ira ikumenyekana ya science and education technology, mathabu na kinya engineering. Bakirwa ati subject iji ikethiro kibatetheria muno igita ria bathirio skuru bagita guchwa ngugi ni kenda pamba kuthira bakiona ngugi na mpoi ni tegeria kana hetagari rimwe ria kwithirwa rikitetheria muno kiri kuthiria mantu jengie kwaga kwa ngugi kuria kwithiritwo gukingia muno haja nthiguru-ini ya Kenya na kinya kwithirwa gugitetheria aritwa baba kwithirwa bagita na mbere kumenya mantu ja maingi jengie ucenjia kana ugaruruku bwa technology ira yithiritwo ikicenjia ontuku na kinya arimo nabo ni betete na mbere kwithirwa bakiurua nabo kugwata mbaru na kinya kuoneria aritwa bara bakuthithia subject iji ni kenda kinya bo bomba kwithirwa bakibatetheria kumenya nkuruki mantu jengie subject iji na kinya abomba kuthirwa bakibatetheria kuona skills iri batere na irika bateithia kiri muturire jwao kabere. No mwandiki wetu wa ndeto Mutugi wa Kiambi hari na chotariria. Macukuru ja sekondari wamwe na junior sekondari ni bauritu gwikira na kugwata mbaru aritwa bari na wiru bwa mathomo ja science, technology na mathematics ja STEM kwithirwa aritwa kagitenega kani babuirite gutetherio kugwata utea bwa mwanya kumana na ugaruruku bwa teknolojia ja nthigurune. Otegera ki policy ya thirikari ana baraba ingi babati kujukia courses iria cieki STEM iyo 60% kumaanisha kile ana 10 ana batandatu babati kujukia career STEM education na nata to kuthithia atukwenda ana babethwa bena interest once the same na bagia hands on skills na bagia exposure no to bibio to kwaga muno kile laboratory watrima mbuga primary chetu ile nyingi tena laboratory lakini technology ni utotekeria kutumira ka machine getawa virtual reality kau ika machine mwana gwikira akomba kuthithia practicals ekio kote lazima to aka laboratory daiji no to na laboratory ek system virtually na akomba ku mix chemicals na akambi kugia interest kana akambi gwikuria ke STEM education kaire ituritana na through ikundi ndene school ile chitawa clubs na ntuko cha club baka taken through our volunteers betu ni antu bara bachitanirite go support kithomo kana go support a certain cause ndene entora chieto kana ndene nthiguru yetu nukona na ndera tweterete ke century tweterete kila kitu igeta ke nini ke everything is switch ke digital world na STEM eu patwe ito na wataalamu bara bakomba ku educate ana bau ke technology ira ejete nikenda no to daizi kithomo kionde gite ku rely na employment out here ende mwana wa thoma skills hemwe ikombo mutedia through STEM ni untu bugwetwe mbaru ni arimo ba mashukuru ngurani rio tharakanithi na Meru bakiuga bagacitaniria kuona aritwa ni bakugwata utea bwa kung'ana gutumira mathugania jao na kuthondeka twanya twa ngugi. Tauntonio ta mwalimu wa chemistry in Chogoria Boys nkabota gutethereria ciana cietu ciumbe go come up with kutumira biongo biao kenda mabota go come up na mauntu makibota kwiruthira even after marikia cukuru. Si lazima mwana athie through an education system that ndo ankinyeterere andikwe, lakini mauntu maria akabota kwiruthira after arikia cukuru no mabote kumutetheria nkinya kugwata kamukae akibota gwitethia maishani make. We are happy that Tukuze is doing too much to help the students, especially those that are good innovations, and we are looking forward to seeing the projects getting into the market and having students that can make or create employment in our country, whereby in the current days we have so many youths that are unemployed. And I've been working in cooperation with the Tukuze Africa throughout the year,
so that they can support the ideas that students have, so that we commercialize them into things that will bring or make them earn living as early as possible. Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo bunge kĩa North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Na tugitigana na ripoti iu ni ati nario Wandira ana ba grade 10 betete na mbere kwithira bakiripoti kiri skuru mwanya mwanya ndene thiguru ya Kenya na bo aciari bagicigo mbunge kia Tigania East na bo ni boritwe kwithira bakijukia ana bao na kwithira bakibaikia skuru ya St Don Bosco Karama akiaria higitara kwa mukira hana ndene ya skuru iji mwalimu munene wa skuru iji Mr Wilfred K Linturi none ndete na mbere na kwithira akiwa tayari skuru iji nionanetie gukira gunene kimathomo na kinya gukiria hana manto mwanya mwanya nguruki Linturi netete na mbere na kwithirwa akiwa skuru iji nithiritwe igiukurukia ana kimathomo na tikinya kimathomo aki thai ni bakwithirwa bagitetheria ana akwithirwa kinya bakiukira kimichetho untubura kuwa bugatetheria ana baba muno kwithirwa bakimenya manto jonthe nguruki netete na mbere na kwithirwa akiuria aciari batikethirwa bari no gwa nonto skuru iji tayari nithiritwe kithie manto jonthe jareja kwendekana nayo netete na mbere kwithirwa kiya na nya subject iri kwendekana muno kana ire kumenyekana muno ya STEM untubura hakuwa na ndibu gatetheria ana hakiri mantu jonthe jaraja kwendekana ya CBA no mwandiki wetu wanze tukumaruteru Adams Muturia ari na chatariria Orira ritoa grade 10 betete na mbere kwithwa kiripoti nene skuru mwanya mwanya mwarimu wa St Don Bosco Karama Boys Secondary School ndene gicumbi kia Tigania East agwete thukuru banganite buroti ere betete na mbere mutaratara wa CBE. This time we are receiving the CBE learners, and we have put all the preparations are ready. The dormitories are well put and well organized. We have our classes are well made. The teachers are ready to receive them, and I want to assure the parents that we are ready to handle all the three pathways, and that the learners will be taken care of well, and we expect them also to do well. We have set a target in the current Form 4 class. Last year we set a target of 7 and we got 7.32. This year we have set a target of 8.0 and I'm sure also we will get that target or even surpass it. I want to tell the parents that they should have confidence with their school because they have seen that the learners are doing well. We have a very good study environment. They are available and we can always listen to them, to always be listened to contribute to the decision making to make our school better than it is. Kuruki mwarimu munene no mbete kwithira ikenera mpumi chegero kia 2025 kira kirombera kwithira gitangacho ntuko inka inthiru ara thukuru mbete kwithira ikionania ukira kunene. We are registered a candidature of 111 boys and 82 of them qualifying to the university, that is class and above, and the 2 boys is called a grade A-. Last year 2024 we had that 5 boys qualifying to go to the university, and we had got a mini score of 6.065. So this year it's an improvement of 1.2 digit and above. This has been realized because of the commitment among the teachers, among the students, and other stakeholders. And I want to take this opportunity to thank the Board of Management for the commitment they have put to ensure these results are realized. Akirikire na chokorete mubunge wa cigo mbunge kia Tigania East Mporo wa Boring Katho akiwa no mo bara batumite thukuru mba kwithira igita na mbere gukira mono tiro bakira science laboratory ira kuantha kaini chumbite kwithira chikiluka ndene sciences bonene. I want also to sincerely thank our area MP Honorable Pronto Abori for ensuring that we have a laboratory which is functional and that expanded the capacity. And this one has led to great performance of boys in sciences, and that's how we were able to realize those very good results in sciences. Nkiripoti Meru TV kumatiani Adams Muturia Wadhirija.
Tugitigana na riboti yu tuketha tugichokera mwanka ruterene rwa Buri na ranabo akariba Ngaredare ira iri wandini ya Kisima Buri West Sub County nabo bari na gintu gya gukenera ni nyuma ya thirikari ya county Meru bagwatanirite na rwangi rwa Lewa Wildlife Conservancy tukena rwa ni bombete kwithirwa bakiruguria maternity ruterene rwa Ngaredare ndene ya sibitari ya Ngaredare na akiaria no mutumanete na mbere na kwithirwa akiruguria sibitari na kugati gatetheria muno na arakumbite kwithirwa ari na hatongeria kathumba baraba kuhitaniti no ruterene ru ario kinya MCA wa wandi ya Kisima no Patrick Mutuma bakiaria ni betete na mbere kwithirwa bakio sibitari igatetheria muno gutetheria ekurubarito na kinya twana tukenke tukethirwa tugitiarirwa ndene ya sibitari akiweje ni njira himwe ya kwithirwa bakireta mirandi akwina wananchi no mariki wetu anteto kuma ruterene rurwa Buri mwende wa Liboni hari na chotariria akariba Ngaredare nerere wandini ya Kisima Buri reu bari na kintu kio kenera na bona nyuma ya thirikari ya county Meru bawatanirite na mucio kumenyera nyamule wa kurura maternity ya sibitari ya Ngaredare na nira bakwa yatuika kiguni bona ni bakiwa akariba kontu ko beta kwerwa twana kuraya hapa kwa sababu ya maendeleo kuja kufungua hospitali ambayo tumeijenga kwa muda wa miezi 9 ambao nimekuwa katika uongozi. Tukweje na arua itugweretwe muno nontu bwa kwithirwa itugwatanite na Meru County Government twaja kurugura dispensary yetu maternity wing ya Ngaredare jaya gatethia communities ya Ngaredare na ruterwa Manyangaro na Kinyaethi ninyaba mweba kwena makuma mbujo kenda bomba otetheka kenda aciari betu bomba kwewa twana na njere bui na njere kumenyerwa nontu juju ari murigo jo munene muno aciari babetu bagita kilomita kwe 18 bange 20 kenda bona maternity services pamwe bakauma na bageta bwakirwa bange bageta bwatimao tukurugura maternity ina itanda na kimwe itanda 12 kwa u aciari bakomba kwithwa bakiomba otetheka mantunejegie guciara na kwewa twana bwaga na njere njega kwina agusi nawe John Kinoti nora ni murungamiri munene omucio kumenyera nyamule wariwe ni ngwataniro yene ne otumite ontu bobo kinyanira akiwa bone bwo weti na mbere bo kwendeka gicigo mbunge kia Buri maternity jaja ki Meru County Government na yolewa na wafadhili betu tuomba guchua mbeca twagura machine cio thiri kwendekana na itanda na itukuga atiri antu betu beje bombe kwewa kumenyerwa gukwega indi ana ibaciarwe ni antu bara bakuri tutikuga ana kana antu babethi bagijanga twana batikinyaniretie na nkuru kingugeje yombikite nontu bwa urethi bwa mbiti na kinya nkuru kumenyera rera retu la miti yetu nitukuga kari betu bonde baburi chaijo maendeleo nijojo batire kwitha yetu tethaia kena gututuka gwikana gagakua geciarwa akiaria gavana wa county Meru Mutuma Ntwethinge na arombete thirikari nene otiela Meru ni kugundikana irio bia musaanda gitumia kuwa kaiteneka kari ni bainyelikite nontu bo kwithira mbura etombire kuona na batena irio miundeni. Ninaomba serikali yetu ambayo tunajua wanatupenda, wanajali wa Kenya wote, His Excellency President William Ruto pamoja na kijana wetu Profesa Kithure Kindiki, tukipanga kuleta chakula kwa jamii ambao wako na njaa, wamekumbwa na ukame na ukosefu wa mvua, Meru County tuhesabiwe, kwa sababu the history that has been there ya kwamba Meru County is the grain basket ya the entire region, Eastern and Northeastern region, is no longer truth. Hiyo history imebadilika. Meru County is almost 70% ASAL, ni kama vile Turkana, ni kama vile Isiolo, ni kama vile Samburu. Kwa hivyo Meru watu wako na njaa, mifugo wetu wako na njaa, na tunaomba ule msaada ambao unapelekwa katika kaunti zingine. Tumeona serikali wametoa pesa nyingi ya kununua chakula, kununua mandawa ya wale ambao wamewezwa na huu ukame. Meru tuwe katikati ya hizo kaunti ambazo zitapewa chakula kwa uwepesi ama kwa haraka
iwezekanavyo. Huku Daktari Esther Ukungano ora ni waziri wa githomo kaunti-ini Meru ariwa baetana mbere ukundia na banasari ucurukiri cukuru cia mwingi untu ngavana Mutuma wete mbaru bunene. Uji wa watoto inaanza this month, sio hata next month. Kwa hivyo His Excellency the Governor anapatia watoto wetu uji. Secondly, anaenda kuajiri hata walimu wetu wa ECD na wale wa VTC. Watoto wetu ambao ni wa ECD, also in connection to the drought that is there, tunawaletea uji katika mashule zetu. Wamama, si hiyo ni kitu ya maana sana? Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Na tugitigana na ripoti ya Mwende Walaiboni kuma ruterene rwa Bore na tukathira muthigo mwanka ruterene rwa Egembe nara nawe Laura Kadode urani wa DCC wa Egembe kana Kiengo ira Egembe Central none tete na kwithirwa akirita mukana kiri aciari na kinya biashara barakuga ni bakwithwa bagitumira ana basukuru buthuku na kwithirwa bakiba biashara ya mira hakiaria Kadode ne tete na kwithirwa hakiwa bo bakithirwa bakijukiria etagaria muntu wende ura ukomba kwithirwa akiwatikana agitumira mwana sukuru buthuku na bakithirwa bakimwikira ampene na ndi ngurukine tete na kwithirwa akiuria aciari bomba kujukia tagarira gutigira bagucokia na bao bonde skuru nyuma kana mbere ya musako jutiromba kwithirwa jukiambiriria nontu musako juju juambiriria nora wonde ukawatikana hakajukirwe tagarira kiwatho mwandiki wetu wa Nteto kuma ruterero rwa Egembe Central Mukiri Wankunja ari nacio na jirendaja. Wale ambao watakosa kupeleka watoto wao shuleni, ninataka kuwaambia ya kwamba mimi pamoja na ofisi yangu na officers wangu, chiefs wangu wako kule nje, na wiki hii ikishaisha, kuanzia wiki ijayo, wakikupata ukiwa na mtoto nyumbani, mtoto ambaye anatakikana kuwa shuleni, utakamatwa na utashtakiwa. Ni DCC wa Kiengo nwe Laura Kendonde riraritite mukana kiri aciari akiuwe ndi thai kaita kakinyire kana bonthe akiwa thai kaita ni kakinyire kana bonthe bomba kwithira be skuru na inde kiumi kithiri ana basokete skuru na kirita mukana kiri aciari barabatina na misi akiwa ati bakomba kwithira bakiyukirwe talire kiwatho nonto pokuremoni usokia na skuru. Wakati wa msimu wa Krismasi nilionya wazazi na tukawaambia ya kwamba tunaposherehekea tukumbuke ya kwamba Januari inakuja na kuna majukumu. Kwa hivyo nataka kuambia wazazi wetu wote ni lazima tuchukue majukumu yetu, kwa sababu ni jukumu la mzazi kuhakikisha ya kwamba mtoto ameenda shuleni. Ninajua tutasema ya kwamba Januari hakuna pesa, lakini lazima tujikaze, tujikakamue kama wazazi, tujinyime ili tuhakikisha ya kwamba watoto wetu wameenda shule na wameendelea na masomo yao vile ambavyo inatakikana. Kaitene kauma Ndamkedonde naritite mukana kiria biashara hamwe na aciari barabandikana barani bambe ya miaka 18 ngwene semira akomba kwithira kibayukirie talire kiwatho na kubakinyithi kongolone bia sheria. Wazazi ambao tunapenda kutumia watoto wetu kufanya kazi, mtoto ambaye anatakikana kuwa shuleni ama mtoto yeyote ambaye ako chini ya miaka 18 siye mtoto wa kuajiriwa, siye mtoto wa kupeleka kwa shamba la miraa kwenda kuchuna miraa. Kwa hivyo ningependa kutoa onyo kwa wale wazazi ambao wanapenda kutumia watoto wetu kuchuna miraa, ama wale wakulima wa miraa ama wafanyabiashara wa miraa ambao tunatumia watoto wetu kwa hiyo biashara. Ningependa kuwaonya tukome, kwa sababu ukipatikana ukitumia watoto kwa biashara ama kuchuna miraa pia utachukuliwa hatua kali. Nikiripotera Meru TV kuma Kiengo Egembe Central Mbita Mukiri Wankunja.
Naipweka sana mukiri wa Nkunja na njoba ripoti kuma ruterene rura rwa Igembe na nandi tukaringa gataru mwanka kaunti-ini ya Tharaka Nithi na ara nawe akiaria ntukwena rua rira kuriungite ntere mwanya mwanya cia kaunti ya Tharaka Nithi mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu netete na mbere na kwithirwa akiuria atongeria ba kaunti iji kwithirwa bakigwatanira na gutigira antu bonthe bakumba kwithirwa bakiona mirandi urakubatere. Susan akiaria netete na mbere na kwithirwa akiwa kwina ntere imwe ndene kaunti ya Tharaka Nithi ciumbite kwithirwa igitajanirwo buru na kwithirwa timaendeleo leo bakureterwa antere neu akiwa ntubu ni butumite gwatuika ntere mwitigi itina kinya barabara cia gwitirika utu services antu bakona cia thirikari na kinya gutigirwa uchumi bwa antu bumbite kwithirwa bugitia na njira inene. Nguruki akinyiria netete na mbere na kwithirwa akiuga ntere ira ciumbite kwithirwa igitajanirwo muno ni yontu rutere rwa Tharaka North na arakuo tiki ntuburu kiumbite kwithirwa gikionekana rutere ru. Susan Nandi netete na mbere na kuria thirikari ya county na kinya thirikari nene bombe kwithirwa bakigwatanira na gutigira antu bonthe bakumba kwithirwa bakiona mirandi ing'anenwe no ti rutere kinya rumwe kwithirwa gwitiwa na nyuma kimaendeleo no antu bonthe ni aringi kura na bonthe no bakwenda kwithirwa bagitetheriwa ni thirikari akiwa antu bobo ni bunga kibomba gutuma ntere cionthe ikithirwa iri na thiri na ti ikithirwa ikiritanira Ngugi uria kubatire. Mwandiki wetu wa ndeto kuma rutere ruru rwa Tharaka Ndagara Waiguna ari na ripoti yu na njira ndaja. Mujumbe mwekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu urakerekere niunga ciake ntere mwanya mwanya gagicigo munge kia Tharaka na atherete atongoria babatiri kwiraga maendeleo ntura kenda mutoro rendi agakura Tharaka Nithi county renda affirmative action otiomba kumbera munde kinyaga mathini maganene o Tharaka Nithi kenda ometethia urenda affirmative action ora ukuthi muthiru muno ambe ukaukirwa kana neno rago wale onde mbese chilu ikaregwa mtu akayanegana na reke mucho kia kurumia mtu ikoyo muchwerene tia gutega mbio mtu mutigira netia gatiwa thia kange na uthagana tege makuyu make omunenkere koyo akara rwagite ata amenjara kairi anti banenkero maendeleo ntura tutigori kinya ko yako gweta mbichemania Susan akere na ugete kathwana ne bateri kureitha gwata muci munene wa kaunti ino lakini kathwana gutweke ndikuote Tharaka Nithi otie mtu kwenda wetegeria kana kama kathwana neo endikuota ya Tharaka Nithi otie mtu kwaririe cio ima chauru ima nyamora gogu no ntimo Tharaka Itharaka eri otie mtu kwenda kwerewa kinyomba gya kwa gya thoko kira kwa gya kura ni machauru ndagiro machini ira marimanti irayero cio marimanti hospital kwa ruwa nata machini ndongio cia kinyangire marimanti machini cia kama to ciro buchiririo ndi cia Tharaka Nithi were kwe endi tie marima Koroki Susan natherete ategete kia ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukugwathakia mwaka wa 2027 gigakanire Mutharaka na wi Mutharaka ti muntu gonge imwekoro lakini ndaino nendo kugwa mtu akiuga ate gavana twe muruta mara wathibo mwerere araugire chuka nionire lakini tena kuwa mara nionire kaunti ino kuma 2017 yatha wanantu bairi MP wa Mara na gavana kore mtu waugire there is something called state capture taino bwate thaigo kugena county capture kwatha wanantu bairi bathe na bona babu bakuga chuka nionire pakare no kuona Mara nionire pakare no kuwa Mutharaka no atona na baka niwe kuwa Mutharaka atona ende na muka atona 2013 twanenkere mtu murume Samuel Mbairawa 2017 wakuma Mara 2017 twanenkera muthongu anjoke mtu murume kuma chuka twamuchokeria kare 2017 mtu murume kuma chuka tainore butinenkere ni Mutharaka twanenkera Mutharaka butinenkere ni kana gakari nako Arete gorira kwirete gikundi kia manoroni sabirete mbori cia kurithia Koroki cukuru ya kauni primary na barabata kwibombera barariro uniform cia cukuru kuma kauni Tharaka North nkiripotera Thiri FM nitukambita Ndagara Waiguna. Na ripoti yu ya Ndagara Waiguna muthikirie komba kwithirwa higitwa kanya ka ukunde kombe kerui tuketha tugicokera kagita katikura yo komba kwithirwa kumaru kwa mitambo ne kuri na mantu jangi ja mingi jara tukuthuranirite ntuku ya narua.
igita ria kuria gutetheka niririkitie gukinya ario kaigwatira bikibiki na kogori gaka nini gakothu Tiger Captain Motorcycle nitukwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twina mondero jo mweru jo muthongi Captain Max 150/30 itinyunya mauta kenu kaira gwitia kibari na kunoja kwina ma nituraburetere bikibiki inge ithongi muthemba juria jwa stima koga chanji itinyunya mauta na nitugwatanirite na watu credit Sako baria ukumba kwithirwo kiria koguri kanini mantu jakabua kiria gikwendekana garanto mwe na ka deposit na kibande KRA pin Tiger Captain Motorcycle twendene ya mutindo kangangi o aja gaitia musigiti ringa namba eje nikendo karani na bautwe nikendo gatetheka ija ucionere into bikibiki niyo eu twina offer me Tiger Captain Motorcycle endia babikibiki barabara nkuma kathetu ni Kamiru. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Yes, odi anto Meru County, Tharaka Nithi County, Isiolo County, na Kinyambu County, ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jama sono jagi empeke uki atia gwe ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare ya rudishu aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiabo kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinyawenda tukwajania mona mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma ndiguro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguru eria igurura matu na kinyamanga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eje Thimo namba 0725 170 744 withirogisi gwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni otorito rya kwena gwe taritho na gutu nini wewe turekane. You can read about it in the Daily Express. Karibu ringi mutegeri Meru TV tutanamba kumenyethia jara twithirite tukuthuranira kiri metha yetu ya ndeto ugoromba na rua na tugite na mbere ni ati nabo orira arimu betete na mbere kwithira bakithuranira kuringa kura ciao gutintia atongeri bao bakiama akianat ntukweruju kiri githurano kira kirigiri kwithwa kikithithika ntukweruju nawe ura ukumenyekana na rietwa ya Mbabu kana Muriira
John Muriera Mbau noro kumereria matagiti kia executive secretary ndene kia make kianati kirwangi ronyambene none tena mbere na kwithirwa kiromba arimo kwithirwa bagitumirie na wingi muno ntukwerujo na kuringa kura ciao akinyiria Mbau ne tena mbere na kwithirwa akiuga kuringa kura kwao na wingi ikunkake kugatuma arimo bombe kwithirwa bakireta ugaruruku ndene yotongeri bakia make kianati na kinya bombe kwithirwa bakiona mogaruruku jara bakwenda yomba kwithirwa yakithithika mwandiki wetu Nteto kuma ruterene rura rwa Gembe Kome wa Mutiga ari nacio tariria Biereri kubwithika ruyo ithurano bia kiama kia arimu nthiguru netakio KNUT umwe wa Mereri Matete ki executive secretary Rwangirwa Nyambene John Muriera Mbau na ciumiritio talelia mathina kioera yararimu batura nayo na yawetio kwa meloa oyaura bukari otongeri bora bukwendekana aritani bonthe bara bakaritaya ndene ya mwaka ya 2026 nkamake sure mbesa ciao cia retirement ikwa process ndene ya the least time possible mwathani yetathakia yekinya December aritani baiba batire kwitha beko na mbesa cia pension. That is one vision I carry for the branch. Number 2, anto bara bare ndene ya ofisi ya pension bakia kwithira batendikira ngaita MP bonthe ba branch ba constituency ndarikia kweta irio inya Igembe North, Igembe Central, Igembe South, Igembe Tigania West na Tigania East. Twito ofisi no tumenyere ni mwarimu atumba kuri wambeza ciawe within this time possible. Na bara ndikira mantu yato igia petition kire parliament. Nika tani baba bomba kutheterwa na baba kuri wambeza ciao bra kwa agrite. Boya ile mbugi atire atani beto ne bedrete ndeni ya promotion. Ukona mwarimu na stagnated atomba go promote for many years. Otherwise nkame kishua nkathia tani mbenyanere interviews cia bwethwa ni untu mwarimu uyu atekwa tutekwa list ya promotion kwa ke notice board to ngania nuntu a promoterare ni qualification ni kithomo ni miaka kana ni mantu ya choka kembo room renge ataba ta kuthia kia sanjari ya promotions ba nkathia tana nkame kishua that one is corrected. Number 3, ndano ya branch yetu batwe tore Nyambene ni branch emwe ere na mono ina tani baba inge o barta ngirinya ende tuteka mbasi ko bici no kara ne barangetere o kara kambere 1996 no ko kija munene ora kuruare no kwa kara ira ite murume miaka 30 gite o kira ya kara ira ni mwambereria wa KNUT no ke o kara ira ko te kinya ibwe o kioria mwana ora chero 1996 mwaka ruare na miaka 30 akwa mwarimu akwa bira aya karaira gateo karabo akaraira itorira kire Muriera ne yayo tongeri bwe Nyambene itenere ibwaiti musemo na mwerekera yumweya yotethia arimu bira biorete ndene ya utongeria bwa Nyambene KNUT ni utongeria bwa innovation miaka unda lekia kweta miaka 30 ithiri uki akwitha atongeria bara beito ni atongeria bwa innovation na bakwenda utethia mwarimu na batethia Nyambene vision yake ya kulaki ni vitu mirambu atire where there is no vision people perish. Ne gitare mwake tuone secretary executive secretary wa Nyambene areo athithia na atethia mantu ya maingaingi nuntu bwa yara yareo yatakara bwega lakini asati nao itwagite utongeria bwa innovation utongeria bwa focus utongeria bwa humble bombo tethia mwarimu na batethia mwarimu 100% antu ba twiro collaborate na secretary general urareo thaya ikithe yontu oyu akawabi bra kwenda kwangalo miaka kwenda kwongelwa ekinye kuma sister ya retirement ita 65 mbese tia ira tia retirement ko ikaritwao ira tia rekere yewen rwari to kwagesha rwa to kambesi antu chokwa ke pesli brenge chikwanga ngo to mena tia itire no ndo antu ba to collaborate bagaya wa kicking back ne thirikari ba to collaborate na thirikari aritani ba tura milele bagire ya thina ndendo bwira kinya ndene yakana ya galili ndira kwari na kiatho kira kinene kiareo kana into igaruerwe na gaya kurua kana into kuthira Maria mwatara njeto antu bagoyana batena kana into awita atia njeto arua kana into atharima aragwa rweru kare kirina kana into karua karaita mureo ndebwira muntu rae ari kurua na bukundetia kana into gatena mureo akiminekelia mwarimu Muriera na kuromba thiri yonekane ithurano-ne bibi arimu biereri kubwethika ruyu inkoromba atire mwarimu naye na original payslip ya December mwarimu naye na kibande kyawa original weta kutithia photocopy nontu bibio intibira twatumira kuringa kura na twethe tuna discipline ndongi tutekwenda kura cia kuringa tekerenge tuthithie election cina thiri nkiripotera Meru TV kumembe mbita wa Kome wa Mutia.
Tugitigana na ripoti iu ya Kimencho tugeta na mbere ya Kome wa Mutiga tugeta na mbere kwithirwo tugikuretera rugono rwetu rwa mwanya na regi ni gichunti kia bithatu kia rugono ruru na arana bantu bakaraja bethirite bagichumiria na kwithirwo bagitariria mantu ya kiuntwire na kinya mantu ya jethero yagita na mbere igita ria kabere bagita bakiaria antu baba ni baririte mantu ya konie mirire na kinya mekirire ya antu bakiwa mantu thai ni yethiritwe yagichintia muno bakiaria ni baugite mirire kithai ni mirire he mithuku no tunetumite kinya antu bakithirwo bakigiana mirimo ndene ya miri yao bakiwa gitara karaja antu ni barijaga bwega ni bethero bari na inya mwiri na kinya akwithirwa bakiria miaka mingi ikiringanithwa na antu baraba mirire ya thai antu bani betite na mbere kwithirwa kinya bakiaria na kuga atibo ura kana kweresera kana gutariria ura muchomba hombere kwithirwa akija na kubarita miuta ndene ya miri yao ira bekaira heringuo na kinya mikathi na kubekira nguo cia kinande ira ciejire unturumura bakua ni bwaretere thina inene mwandiki wetu wa Nteto Mukiri wa Nkonja hari na rugono ruru rwa gichunji kia bithatu na njira indaja na thai tumbite kwithia tukiona mantu ya maingi ya senseti muno yo kuanda kasieta kurone tumo tariori na are baretha cio thai mantu ya senserie ukia ni kithine ndaka iteta nara na ate mantu yomba kwithia ya senseti po nene kana yomba kwithira ya perfect na kunero kwata unto po nene por pomba kwithia pangaratanete thai itara thai na rera tene ibangaratane Bruno ntumbere banyo usuru antu banyo usuru bakiro ni aribo na ari bare ndi njuisi babwitha cia bakanyu tatienda kinya kumenya babwitha njuisi bakanyu inge bakarua sai bakanyu kwa ubo bangaratane muno ntu batu njuisi ra bakunywa baitukundinya tori aciari tutukumire kunywa ni mpio na tuenda into bina muthutira kwa u ari bare ndi ntikumenya na betirite ndwingu bwelenka we na hake na ure kaiya ona sekanya kayuka kiawa kana karie kakikia kinyantu batho muno bakio tika kukia kwina kute murimo no chonko bweyire buraua ate antu bati kuria na ngwa cia miuta ni ruko nu ntoire nu meru buti na mana bare ya no chonko bona ngwa cio cia chonko na into bia chonko bieya bieto biengwa yupo ate to chieto tukuwata ni cio chunku na kiringu ngwari morona ni kuura meuta uyu bwekaira semauta ya thai tukuona kwi ntu kethira ya rosi muntu aekira nguo ya rosi ntu mathiko nguo isi ekero aciere ya muciere ri mwanya ne mwekuru ya mwari ri mwanya ne mwekuru ni witumiri mikathira ni ekuonania ni bekaira namba cio ikuminywa kamnyoro muciere nora ni mwari iciari mwanya muno itakario na se weta kuntu uko wene kanisa ene munda ene kiatho ene harusi ne mathiko ute mathiko ni kinya murano yo ya ni cyo unda kwira ya muciere uro ikite ntukwe murano wake eune tumi mwanya no kwibwa ninge kinya kethirwe tumirwa ura ike akatumirwa inge ira atwa ukuria ni ona ara muciere ngoro ikaka nengero aike na nto ntano ni ciatho bwina ciatho bia ntano tire yu utire nengue ku ukathambi akamauta wera uite ntano ene ukana uite murano ene kwangania ura bwanga akuru bariki bekire ichubi kana bekira mikathira mukathi muiru na muturo muiru yo ukinya kwangania twitite na ichu ene muno ku yakuturo tumoichile na ithatu utebare nacio nakimekirire thai na tombete kwithira ukiona ituona ni iri nkanya nduna ni thuki na bara bamwe bakuthukia pio urokuona ecio thaka becia bari wikira tukui baekira tutia kiuno baekira yonto bara bagwita kuonania kinye indi bakonania tue tukubinga inya meritirere raritirwo ni ana Kenya bara itire kurita ngua kuonania atiai
indi ni kinya twana bakuonia na ngekuru na te na note ura wendete rio kutari kiatho ciatho kutari ana ciatho bibi kuthai ciatho bibi eri yaku mbere iria mwana kwatuka kwi ntano erikuo iria antu baurangua nuntu baita nacio ntanone yo baurangua betete ntanone kutari ciatho utikiatho buru na kanisa nacio kacieyire kwi itari kuo ayo nto mathiko na yatari ho kana muntu akuite kithio nto kithi mwari utitwana kanda ketitwana baura sua muntu weta wa mwenji akia akawata aita kuthika wengwa umwo muno kura cia aita kuthika wengwa tathika wani antu beli kutari mathiko kwatuika mukuru nwe na akuite ka mwekuru muntu mukuru aithikwa ni ana bake au na nteto ithirira au kutari Koito nondukere koe morio kaura ento muruta obwo haraura ena mekathenge koro ni muthuraniri wa Ronoro Kambeta mukiri onkonja Ibaka sana mukiri wa Nkonja na njoba guturetera rugono ru rwa mwanya ruthongi na rugo twitana mantu ja maingi urantu babatere kwithirwa bakiria gwikira na kinya gukara bwega na batiguta untuire bwao na nare tukitigana na ripoti yu muthikeri tukomba guthia tugita ruterene rungi nara nawe Evans Mawira nora nawe MCA wa rutero rwa Mitungu ni bombete kwithirwa bakigwatanira na kari ba matendeni ni kenda betana mbere kwithirwa bakiariria munda jura bakwene jwaika magana jaire na kinya kuate bo batetikiri munda jojo jomba kwithirwa jukendwa ni jome hire kumenyekana cia ruterero ya Abogeta Society bakiaria ni betete na mbere na kwithirwa bakiwa nyuma ya tongeria baba ingi Kathumba kwithirwa bagiciumiria kuma ruterero rwa Bogeta East ira iri South kana gicigo mbunge ke South Menti na boni betete na mbere na kuwa kwina munda jwa mwingi jumbite kwithirwa jukendwa Mitungu na nande ni bakubangira kwithirwa bakende munda jungi jwa mwingi ruterene rwa Kanyankine untubura bakuregana nabo na kuwa nande batetekiri mantutatata jeta na mbere kwithirwa jaikarika mwandiki wetu wa Nteto Jeff wagitumana gukinyite Antonio na turetera ripoti hii nawe Evans Mawira karia MCA wa Mitungu na tongeria bangi Kathumba ba matura kuma ntere cia matendeni ni baumirite kurombera ikankurukie magana jairi ira cikwirikana ni itegi muno ni antu ba Bogeta Society na ikethira ikiendwa inkuigwa kwina muntu gwetwa likwendeta itoneterwe natigane na miunda ya Mitungu inkuigwa kwina muntu gucieta Bogeta nakaria miunda ya Bogeta ya Mitungu yenene itoroi ibo gwetekania nani kureaja narwa kuthithia maromba turombera amba biundu antu baria bakwenda gwitongia na into bia mwingi bakiuga bakendia munda juju jwaikegana juri na sister ututethetie muno ndene antu reji kwina children's home irio itagwa St Joseph Home Caring Place na Caring Place yeu ejuketie ana bantigwa ana bara batiguchiumba chokora ana bara batigwita skuru sister bakiraja na nenkeri munda juju ni community ya Mitungu ni kenda ombo tutethagia na njira eu itwirigirite atwakira kinya cibitari nene muno aja yotethia antu betu munda juju juri na kanisa ya EAPC East Africa Pentecostal Church irere are nenkeri kaitano munda juju jwe na aturi batwire guku bara bari ndene ya munda juju ndene berwa beje aja njirene ni kenda system bakona gwokara berigirite kugairwa bonda gwa gukara na itubagairite munda juju ikaitano cia kuthithia market gwito matendeni munda juju niho jutwikirite murandi jo county government of Meru jura jwetagwo MYS na niju antu batekwereka antu tutekumenya antu batekumenya kaiba obochieta Bogeta anga bochieta liquidata bakuga bakeja kwendia munda juju na aru tukujete kubarombera tubera kirundu keu igicindwe kirundu keu gigitata no ntukiare gocindwa bakona bura mutanganga onere ngari ne mwanya ni ara kinya nkuruki MCA uju na ugite muntu kagwatikanira mundene juju ati bara bakumenyekana akethira akiona nkanga mbute tugwejete kubaitira woni tubera Mitungu tira ya kinyanga gwa tene Mitungu ni aciarire ne kuria nchamba cia kubatetaira kuruba kurungama bakabatetera na tugwitikaniria na antu baba munda juju jutiringithwi muntu uriku kana uriku na tukweja na rutha tuga aturi baba matendeni antu baba bonthe bari kou antu bara betikiritwo kinya mundene jou isister
ikanisa ya APC ni antu baba to bamatendeni baba karaja kamaketi kaka getu ni mukuru witagwa family mwene ngeri mumba re omwamba ikaizire na jujunge imu antu ba thirikari ya county government of Meru ba MYS gwatuika kwe mugeni ukonekana kou muntu utikumenyeka muntu utikwereka muntu utitambulicite ugano na imbia kwenda munda jou tukweja na rutha antu baba bethere bakaritie munda jou na buria akonera guku atirongi ibe imenyere sana itugambite magamba ja maingi na tukenderea kugamba nabo mwanka mwisho mwanka tuone haki ya antu baba bari guku na munda jo tuja mwingi jo gucoka batu tweregerete mirandi menene sana eja ndene wodi eje twe mitungu na gutena ange kwini thakabia mwingi na rayumba gwikwa na twe tayari gukaribisha mirandi eu na ikyo tukuga tugakari into bietu kwa hali na mali ikenda bitenyangwa na onde MCO mitungu ntongeretie gutike thakagia mwingi gikariwa kaire mitungu gutike thakagia mwingi gakinyango kaire ndene wodi yetu tukenderea karinto biu na murungu ari mbere na murungu nuntu narwa tukuromba tukwariria muthetu jojo na tukwirwo ikiroria kimwe kira kindene antureje matuja kuruguka na kuona weru thati tukatetheka ndene munda jojo twina witikio na nteto ikabua ni untu kinya bugwati mbaru ni aria bangi nabo bakurikia thone giki antu baigwe kiriro kia na bau batigane kurwa na migunda ya public ka migunda ya public itumirike gutethia o muntu wonde uri mitungu teo mtu akaumagira na giuntu na rakenda ujwethie rijwae ni twike ni agutethia antu bonde uga tutikwenda amba bakwija gutonyerera miunde mwingi mono mono ere kuritirwa ngugi cia murungu ku itonyerwa kairi kuma na arua na itugwitikia romba ria twaromba murungu agutwigua ugwo keja gutonywa ikirundu gia kwenderea gutonyerera juu kana kwija kujujukia kana kujwendia ugwo koswira thinene na mono ki murungu kubera kinya bwatumira bao kinya bwatumira system cia thirikari kinya bwatumira bwa abuse court processes no ndu tukumanyibo kwa abuse court processes kinya bweta bwa corrupt judges batu tukarungama no tiro tugetikiri into bibia tubyumba kuwa bibia mitungu kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Muthia jwa nteto cietu na njira hindaja kumara kirimetha yetu ya nteto ya Meru TV nga kwendera tuko buthongi na bujuri thari mubi mwathani mwakira tukira tugatirima na kairi ritura kwa urimbita njeri wacheupe.